Idemo. Idemo. Ajde ovoga reci nešto kuda idemo. Evo nas sa početka skijališta, sa parkinga na 1500 metara. Idemo ispod žičara pa ćemo vidjeti da li ćemo ići gore na Savin Kuk zbog snijega ili ćemo otići lijevo na čistu stranu pa na Šljeme, na istočni vrh Šljemena pa na vrh Šljemena 2445 i 2455 metara. Snijega nema mnogo. Evo nas, ja, Goran i Veso. Došli smo do blizu mjesta gdje se skreće za Savin Kuk i ide za Šljeme. Pa ćemo da se odlučimo vrlo brzo gdje ćemo da idemo. Na Šljemenu nema snijega, osim u Jarugama i po Ivicama sa sjeverne strane. Dan je predivan, vrijeme je bilo +5 kad smo krenuli sa parkinga. Uživamo i sad ćemo da sve ovo završimo. Na vrhu smo prve žičare, to je otprilike na 1700-800 metara. U daljini se vide Pljevarske planine, između je kanjon Tare, panorama na Žabljak, na jezersku Ravan. Tu ima, u daljini se vide jezera, Riblje jezero i Barno iza žičare. Mi smo se odlučili gdje je skretanje, zove se Penalj, da idemo na Savin Kuk. I sad idemo bez žičare kroz klanac do pogleda na Savinom Kuku. U daljini se čuje pucanj, vjerovatno od lavine. I to je to za sada. Evo nas, došli smo na otprilike 2000 metara nadmorske visine. Ispod nas se vide 3 jezera, Barno, Riblje lijevo i ovo je Lokva jedna ispred. U daljini se vidi Maje jezerce, baš dominantno. Desno je dolina Plava i Gusinja u Izmaglici, kotlina. Vrijeme je i dalje predivno, oko +8. Nećemo se penjati na Šljeme da prelazimo. To je bilo to. Da. Evo samo još da kažemo, Đeravica se vidi tamo u daljini. Najviši vrh Srbije. Fino. Nema mnogo snijega. U stvari vrlo ga malo ima. Inače ovdje gdje ima ovo dosta snijega u vrhu postoji sajla i tuda se prelazi sa Savinog Kuka na Šljeme. Na Šljeme, da. Što je sad prilično teško izvodljivo. Zbog leda. Da. Aj kako ćeš, aj. Evo nas, izašli smo na 2100 metara na kraj druge gornje žičare. U dubini se dolje vidi novo vještačko jezero koje su napravili ovo prvo za osnežavanje. Tako da sad imaju topove i zimska sezona će valjda biti produžena. Inače nema vjetra, nema, sve mirno, baš prelijepo. Snijega je bilo malko kad smo se peli sa ove sjeverno-zapadne strane. Gore ga nema. Ovamo je Šljeme, vidi se kako je bilo malih lavina od leda koji pada od ozgo sa vrha. Evo tu se vide 2 divokoze na Savinom Kuku. Posmatraju nas da li smo opasni, da li smo lovci Ukrajinci što love ovdje u zadnje vrijeme. Ovdje ispod nas je sajla za silazak do Bivka koji je dolje skroz u dnu. Vidi se, jedva se nazire. Pored
ledenika, tamo u daljini je vrh Šljemena, pravo je Zubci, Bandjerna, To vamo na drugu stranu. Da, tamo da, je da, Bandjerna, da. ovamo je Zubci. Bobotov Kuk, Evo ga. ispod je Terzin vrh, između Bobota i Terzinog vrha je Minin Bogaz, u daljini je bezimeni vrh, desno je skroz Rbatina, Prutaš. ovdje ispred nas je Međed, Prutaš se samo nazire skroz lijevo i tamo završava sa Štuocem i sa Crvenom Gredom ispred nas. Veso nam već ode na vrh Savinog Kuka. Fino. To je to. Lijepo. Inače ovdje prelaz sa Savinog Kuka na Šljeme, tu postaje sajle i prilično rizično zimi i ljeti je komplikovano. Evo izašli smo na vrh, u daljini se vidi Štuoc, veliki Štuoc, iza njega je kanjon Tare, tu je najdublji dio kanjona. Ispred nas se vidi lijepo Crno jezero, pored njega je malo Barno jezero, Žabljak, u daljini Njegovuđa. Odozdal smo krenuli od ovog parkinga. Ima oko 950 metara uspona, visinske razlike. Inače danas je 2. januar 2023. godine, da iskoristimo novogodišnje praznike. I u daljini se vidi Šljeme. I tamo najveći vrh Šljemena, vrh Šljemena se zove baš, 2454 metra. Vidi se Bandjerna, Zubci, Bobotov Kuk i ono što smo nabrojali prije. Da. To je to. I to je to. Ovaj uspon su ostvarili Veseljko Đukić, Vule Čirović i moja malenkost Goran Stanotić. Pozdrav. Spuštamo se sa Savina Kuka. Mi idemo pješke, ali evo samo da pokažemo žičaru. Veoma posjećeno, 2. januar. Dosta puno, žičara kreće od ozdola, evo vidite. Ovo je prva ta žičara, jel? Jel Vule, ovo je prva žičara? Da. I onda se prelazi na ovu drugu koja se penje gore do ispod samog Savinog Kuka na 2120 metara. Fin, još ljepše što ima dosta naroda. Sada je 12 časova, mi idemo prema našem autu. Pozdrav. Sada je 12 časova i 15 minuta. Prilazimo Jezerinama, spuštamo se sa Savina Kuka. Samo da snimim, sve je u fullu, sve je puno. Nema snijega, to je bez daljnjega, ima negdje plus 7-8, možda do 10. Ali žičara radi. Naroda je, vidite, pun je parking. Sve je u fullu. Svaka čast. Evo, stigli smo na parking. Na Jezerine. A peli smo se, kao što smo rekli, na Savin Kuk, 2313 metara. Sve je puno turista. Nigdje nema snijega nego gore na vrhu. Trebalo nam je, jesam li rekao, 2 sata i 15 minuta, ako sam rekao da ponovim. Fini uspon. Išli smo pješke, znači nismo koristili žičaru od ozdola. Uopšte, od ozgora smo samo ovu vršnu žičaru da se spuštimo na pola. Fino. Nije jak uspon. Aj, to je to. I evo, po tradiciji, posle svakog planinarenja ide dobro jelo. Veso tu krompira ima, on toga. Ide to, Veso, Ule
Ja sam malo jače naručio danas. Tako da, nalazimo se u restoran Gnijezdo. Kad planinarimo na Durmitor, ne preskačemo, kvalitetno, dobro, vrlo korektno. Tako da, sa ovim danas završavamo naše planinarenje. Pozdrav!